Bec. Zdaj hodimo tukaj do Cross Park Krško, kjer so danes 4 kolesci. Tako da se vidimo tam. Lepo pozdravljeni v novem videu. Danes smo v Cross Park Krško, ker bomo gledali dirke 4 kolesci, naredili kako sliko, pa posneli video. Tako da ja, subscribite se, če se še niste, pa uživajte v videu. Dal za rundo. Tukaj zadnji je poligon. Ne vidim, ko stemam. In naš Žanči se bo šel pelat. Tako lepo je oblečen, tako lepo je obut. Evo, Žanček šel noter.
uničejo to prav. Žanče! Bilo je lušno tukaj v Cross Park Krško, kjer so bili ATV-ji danes, ne krosovci, ne. Tako da prečekirajte še naše druge video posnetke, prečekirajte Instagram, TikTok in se vidimo. Zdaj se bo žal na bučku, ki je bil prej, pa bo šel pred mamico pa predati. Pa nas zanima, kakva bo reakcija. Zdaj, ko bojo oni prsti, bojte prv hrbeti. Ja, tudi. Dobran. Dobran, domo.